Kilang sagu berkat yakin mandiri. Ini profesor ahli bola sagu, Ali Marprengki Jasman, sebagai teknisi daripada kilang sagu berkat yakin mandiri. Beginilah sistem pengolahan kilang sagu berkat yakin mandiri. Ada mesin pompa air, mesin bahan baku, teknisi Wanali. Ini bak penampungan sagu, pengendapan, penyaringan, olar, bahan baku, tempat pemarut sagu, drum penampungan air.